کنیم تیمور رحیموف استاد ورزش درجه بین المللی در میان ستاره های جودوی سیاره ینور سال 2021 در شهر دوحه جای پنجم را گرفت و محسن حسامالدینوف پهلوان نامور ازبکستان در گوشین کورش شماره یکم چهره سرشناس به تاجیکستان باری اول نیست که تشریف میارد در تنتنه قهرمانی جهان باید با گوشتین کورش خیلی که در بازی های آسیایی هم در نمودی کورش جای اول رو اشغال نمود 5 کرات قهرمانی جهان اویدی کورش در وزن جمعی 100 کیلوگرم زیاده از 5 کرات قهرمانی مسابقه الترمیزی گردیده است. این سال باشد قهرمانی یعنی که در خود ازبکستان رقم 1 بهاگذاری کرده شد. تلاش هر دو پهلوان بسیار خوب است. تیمور رحیموف همچون گفتیم در خصوصی خاکساری و فروتنی و قوی ارادگیش که بسیار هم خصلت‌های نجیب میدانداری دارد. در مرحله خیلی نزدیک برای دریافت راحت به بازی‌های المپی توکیو قرار دارد و مبارزه تلاش هر دو پهلوان الان اینجا هم برای شاه جایزه مکافات عالی باز ادامه می‌یابد. جایزه از همه ارزنده و سوپر جام این مسابقه گویم اشتباه نیست. بله. چون که هم شاه جایزه عالی автомашین تمغه خارجی هم تلویزیونی از همه بزرگ پلاسکی قالینی از همه بزرگ باز هم یک چاروای کلان شاخدار و همچنین یخدان و انا همین باز با مبلغ 5000 سومانی باز هم مکافات پولی بالای همان توفه هم و باز هم اشتور توفه از همه باز هم قیمت و شایسته در برابر شاه جایزه. مکافات ها زود پی در پی ضم می شوند و واقعا هم امروز ما اگر توجه کنیم کمیته تدارکات در ناحیه خاولنگ این چاره‌بینی را بسیار هم در هماهنگی با نهادهای ضروری در سطح خیلی بلند به راه مانده. تیمور هم رجوع کرد برای حصول پیشپا. چگونه پهلوانی برزیلی رو یک چهره خیلی سرشناسی دنیا را تیمور با همین اصول با همین تاکتیکای جالبش قبلا مغلوب کرده بود و بسیار امروز هم میدانی خاولنگ را شهامت دیگر داد. بله نگفتن امانت تیمور هم در مسابقه الترمیزی یک باری هم مقام اول رو اشغال نموده است. در خود همان مسابقه خود همین پهلوان رو مغلوب در چمپیونات جهانی کورش مسابقه الترمیزی کورش در اونجا زیاده از 50 دولت حضور داشت. و توجهی پهلوانان خیلی خوب است. اینجا همه رکن‌ها همه سمت‌های اساسی جالبتر و بهتری میدانداری ورزشکاران خوب رعایت می‌شود. اکنون بله به این فرصت چی توجه دارید شما؟ الکی معلوم گردید که پهلوانی که تاجیکستان تیمور رحیموف پیشصف میباشد و یعنی که باید آزاد قوازمایی نموده ایستاده است. الکی با خودها بگیریم زیاده از 2-3 بدن شد که تیمور رحیموف صاحب میگردد. دو کوششش هم از حساب همون پیشپا بله اصلا با یک ضربه یعنی که زیر پایی میگن یک خوشرو اجرا با شکل پره اجرا می نماید. اکنون براسی محسن اندکی هر روز فراگیر شده عقب نشینی کرده ایستاده است. طرز دارد که نزدیکتر جوستر و فاصله توجه کند. روسی این نقطه را هم خوب میداند که با تیمور آزاد گوشتین گرفتن بسیار خطر زیاد دارد. بله تیمور رحیموف باری دویم است سال جاری که به میدان میبارد. در خود مسابقه جام پایتخت سزاوار شاه جایزه گردید و باری دویم باشد در همین جا که در میدان سنتی اشتراک نموده ایستاده است.
таваҷҷӯҳаш равона шудааст барои омодагӣ барои дарёфти рохати олимпӣ мусобиқоти бонуфузи сайёра, бале, барои маърифии ватани маҳбуб. Ин хуб аст. Темур баросӣ дар 2 соли охир бисёр хуб дурахшид. умедворем ки албатта он матлаби деринааш амалӣ мешавад ва дар аввали моҳи июн дар Будапешт ҳам ҷиҳати дарёфти натоиҷи арзанда дар чемпионати ҷаҳон ба мақсади худ мерасад. муҳсин як дафъа руҷӯъ кард барои амали навбатӣ, аммо дар маҷмӯъ афзалӣ ҷониби паҳлавони мост. акнун вақт нишон медиҳад боз ҳам сабқати ҳассоси суперҷоми ин мусобиқотро. аз рӯи холҳо гирем инҷо бадан ба ҳисоб меравад, аммо ҳисоби мусобиқаи суннатӣ ки мо амалҳоро ба инобат намегирем, холҳои заминӣ фақат ҳалол ба инобат гирифта мешавад. аз ин ба ҳар ҳол Тимур Раҳимов бартарӣ нисбати Муҳсин Исомиддинов дорад. пай дар пай акнун ҳамлаҳояш ҳам хуб анҷом меёбанд. новас аз он ҳолате ки ба тахтапӯш рақибро токунун афтондааст, аммо дар маҷмӯъ кӯшишҳояш хеле ҷолиби таваҷҷӯҳанд. ва Муҳсин кадом ҷиҳати заифи Муҳсинро мебинед? Муҳсин аз ҳисоби яъне ки ҳам дихани бигем ки роҳи нафаси бале, ҳам роҳи нафас, ҳам аз ҳисоби маълум аст ки на он қадар бо тайёрии хуб омадагӣ, тамрини хуб омадагӣ аст. Тимур Раҳимов нисбат ба Муҳсин тайёриш хубтар ва нақстар аст. омодагии ҷисмонияш ҳам хеле афзалтар аст. бале, яъне қувваш бале, вазно фикр мекунам баробар аст. ҳарду 112-115 кило мебошанд. ва таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба мубориза барои дарёфти мукофоти ёли суперҷоми ин мусобиқот ки воқеан ҳам шаҳомат бубинед ки дигар бора бароси ин ҳолат, ин лаҳзаҳо хеле дар саҳифаҳои таърих ҳам ба ҳарфҳои зарин дарҷ мегарданд. ин ҳаракати Темур Раҳимов беҳад як бо усули хеле ҳам зебо, яъне ки бо тахтапӯш ҳарифро ба замин афтонд. Муҳсин эътироз дорад аз ин ҳолат? албатта боз ҳам не розӣ аз афтиданаш розӣ аст, аммо бояд ин лаҳза камоли эҳтиром мекард ва дар ин фурсат ки дасти рақибро бардоранд. ва Тимур Раҳимов паҳлавони хеле маҳбуби Тоҷикистон бубинед ҳалоки беруна ҳалоки ин фурсати ки анҷом дод бисёр ҳам хуб дар сатҳи зарурӣ буд ва бо ин ҳаракаташ тавонид ки суперҷоми мусобиқаи ҷумҳуриявиро дар ноҳияи Ховарин соҳиб гардад. ана ин лаҳза бояд ки анамин хел дастфишурӣ кунад ва рақибро камоли садоқат эҳтиром кунад. шоҳҷоизаи аввал ба паҳлавони Тоҷикистон насиб гардид. аз ҷониби раиси ҳукумати ноҳияи Ховалин ба Тимур Раҳимов шоҳҷоизаи аввалин тақдим карда мешавад. бисёр ҳам шоистаи ифтихор аст.